trying to khulumile ngayakho ubuntu bezitha ifundisi ayonke abantu encane yenkosi cela mthandazo simungelele umphalo uNkulunkulu antusona ongaphezulu ngaze uthembe mobona inkulu cha sizoza qhubekile amkhumbulo omdala shembe phela umdala ngiyacela ke Nkosi enkulu ngazizwe bani ingiphi inkonzo liyazi lona ukuthi thema ingikhomba ukuthi angiphathe inkonzo befisa balithini anginike lokho ke abehloso bangokukhuluma kwentana bakhe ngicela ngibonge wani futhi nayo
Manjela bahle asezulwini mkhulu shaka emhlabeni nasezulwini okungiphatha kabuhlungu engazi ukuthi singenze njani. Inkosi yakhala ngathi njalo, amakhosi onke ayakhala ngathi. Angazi ukuthi kaBishembo nosisizo simlalele senze lokho akuthandayo kuyoba omuhle. Wena amazwi wakhuluma inkosi ngiyazwa izulu abe buhlungu kumina. Egcine ngabo nje impilo seyithi abantu abangakholwa bayithanda kakhulu ngaphezulu kwabantu abakholwayo. Okunye yathi inkosi la phakathi kwethu uwafu wethempeli awukho ngakuyona, uwafu wethempeli ungakuyona. Eminyakeni emibili edlule kulinsizwa yathi ihamba sibuye eKhenani, yabona ikhehla ligodla ibhuku nakule Khenani lela emaqadini phashini. Wayesedabuka ethi le khehla selihambe ibanga elingaka kusuka eKhenani zizofika la, ecela ukuligibelisa emotini. Ithi khehla ayikhulumela mzukulu, njengoba ungibona ngiphethe leli bhuku nje ngihambe ngibhala abantu abaya eKhenani befanele ukuya eKhenani. Uthi kodwa isimanje sikhona abantu engisabaphethe ebhukwini lami bayi-16 esihlabathini sasikade seKhenani. Uthi kodwa engisabaphethe esinezosuka eKhenani azofika nebuhleni, uthi ngisaphethe abantu abayi-16. Angazi noma elami igama lalikhona yini kulaba abayi-16. Into esengiyibona eseyikhona phakathi kwethu, singene kakhulu umoya wepolitiki. Uyabona amaqembu lawa ebhola mangidlala iKaizer neChiefs, ngiye ngifisa sengathi bangathi li-draw ngoba amake kwahlulwe iqembu kuyaxatshwana, shaya idudla iy'moto bebonga ukuthi leli qembu liwinile bagcine sebedubulana. Nathi umoya kuthi sawukhona uthi ubhombela bantu abami ekhuluma ngalezo mbangazwe ekhona namhlanje kungakenzeki. Ngizokhaja kwakusebe kuningi kakhulu, ngizokhaja phezulu uthi bantu abami kuze isikhathi lapho kuyoba khona impi enkulu, kuyolwa abantu bebanga yizwe. Bantu abami uthi nina nizenza ngini kwezimbangazwe,
ngoba ziyonixabanisa. Namhlanje ithi Nkosi ma uyinsizwa ma uyibhula fethu ithi lokubhaphathisa kweningi ungathini elinye ikhadi lifana enye lamakhadi amabili kwena ibhula fethu ithi ubhaphathisa ushembe uphelelelwa nje ashodi ngalutho. Namhlanje ukuthi ngiyabuka asingene abanye bethu baseyikhundleni ezithile bayimakhansela abanye baneyikhundleni ezithile njengoba nje amaqembu amabili Pirates wena neChiefs umuntu ojoyina iqembu ufisa ngathi sonke la singaba nesiqembu lakhe nomunye kwelinye iqembu lathi singaba kwelakhe iqembu nomunye kwelinye lathi singaba kwelakhe iqembu bese kuyaxoveka ke manje uma nje ngasizwana yena ngabona sinesithombe phela nje kodwa sikhona nje kade ngizibele ndaba ziba ngabonga ekhombisa umizwano ukuthi omunye bengathanda ukuhlala phezu komunye ivulekile indawo ukahamba ohlala bathi thanda ngihlale la kade ngihleli ekuseni cha indawo esekho lempitshekile nansi indawo ekhona bathi kunesitha sakhe angeke ahlale phezu kwaso. Incwadi yabaseGalatia 5:19 ukholwa kwethu Galatia 5:19 kepha imisebenzi yobumnyama imisebenzi yenyama isobala kepha imisebenzi yenyama isobala yile ukuphinga ukushobonga ubunuku ubufebe ukubonga izithombe ukukhunkula yinzondo lesinayo yinkani lesinayo ukuphikisana lokukhona ulaka ukubanga lokukhona ukuxabana lokukhona ukwahlukana lokukhona 21 umona ukubulala ukudakwa ukubhensa nokho okunjengalokhu
nganitshela khona njengokuba nganitshela phambili ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaThixo. Amen. Ayisizulu lesastoriwe. Uzibonela wena kulokubhaleka ukuthi awukho nikukona wena. Lokho sekubaliwe ukuthi awukho nikukona wena. Akuzotoliwe uzibona uma ungafundanga sihlala phansi ufunde futhi. Bese uzishona ukuthi awukho nawuthintekile kulokho ekhulunywa ngakho. uNkulunkulu asikhumbule abantu abahlisizulile. Ngithi mangikhumbula mina ngifika ngebandla. Ngaya manje kwakusekela intombi mayiphuma yoshada ayikade ziyalwa kanjalo kuqala. Lokhu ngasashiwo namhlanje. Lafika amakhehla amathathu mina. Akukhokho kumkhulu ubaba wesabile emhlabeni naye babomzala esaphila. Bathi mntanami thina bambhele silokwadaba kumhlaba sekaze singene ezweni. Sathi masifika ngale safika ushembe inkosi abantu abamnyama. Bonke abantu abamnyama bengena ngishembe. Bathi asinangena thina ngoba sinayo umntwana wethu ukhoza khona. Thina masihlangana samabhele sasesikhetha wena. Moya uyosikhozela khona usithithela amacala. Uzoshemba vula amasango sikwazi ukungena ezweni. Njengoba ngani ngesibosho. Bathi mntanami uma ufike wenza kahle khona uyobonga thina. Kodwa uma ufike wona khona uyosola thina futhi. Angazi ukuthi abanye bethu sebesolwe kangaphi bephambana noshembe. Kazi imindeni yasemakubo isekhona yini phambili kukaShembe. Usifuna wena ukuthi into enoshembe asiyala ngazo. Yazi inkosi ikhuluma ngize ngidabuke. Amakhosi onke uthi lenkosazana belifunda izincwadi ezijulile lisiyala lesiluleka. Uma phana ngabona ngasonele khona hlala phansi nibonisana ngomoya wokukholwa. Kodwa kwenzeki lokho. Asakakwenzi ukona namhlanje. Namhlanje sekhona imngcele. Bese ikhona isitifiketi sami nginaso singinike igunya ukuthi ngaya eZimbabwe, Mozambique, Swaziland, Lesotho. Namhlanje sekhona imngcele namhlanje ukuthi angihambe ngifinish. Ngeke zomoya omdala nje ethi umuntu ufuna ashumayele isiyingi sakhe lapha abekelwa khona. Kusikhathi kusho umuntu ongazange umbone manje ushumayele. Omunye umbone sekufundisisa. Awumbonani kushumayela nasekufanele. Ngelinye ilanga khona omunye oqhama ngaphandle enkonzweni laphana. Wathokela ngithiwa basaba nenhlanhla wangena ngewindi labandla ngoba umthetho kade uqinile eqala ukuthi umuntu owekade umfundisi ngane ukuze amukeleke lelibandla akafike lebandla bekade liphethe ukuze ahlonishwe ngalo ibandla bekade liphethe. Namhlanje sekukhona uqotho namhlanje abanenhlanhla abanye abangene elishiye ngaphandle ibandla. Wathi manje uthi ukuthi akabusise lana. Wathi ngikhuluma nawe ngomqoqulo eyasha amaphiko phezu kweJerusalem. Wasegolgari. Kasi ngibona ukhumbule emanxiweni lapha ekhaya khona. Asiphatheni kahle lethu. Asiphatheni kahle kumbe awahlupheka kakhulu. Ephemba lebandla. Engabambisene namuntu. Eyimele yedwa. Lelo sesilibanga namhlanje. Lelo sesimlawula kulona. Uthi ungezi kanje, eza kanje. Kodwa mhlawumbe iphemba wayedwa. Khona kunye futhi ukudlula kona. Engakhuluma ngenyelanga. La phakathi kwethu unomngabaza ngendwe yenkosi yangayizolo. Abantu abaningi abaphelele ngeinhliziyo endlini yenkosi yangayizolo. Ubabamkhulu efika la walishumela evangeli bese khumbula ukuthi ngashiya ingane zami eNtabazo. Emveni kokuba esethumela ukuthi azihambe ingane zakhe eNtabazo. Zafika zazingane.
impela ngithi ayikho eneminyaka u-12 bangaphosisi ngishiye ingakayizo mhlawumbe ngithi eneminyaka u-5 bangaphosisi kwashinge sebabuya phambili kwayethu wathi ngawona abantwana bathi bangancebe inkosi wathi abantwana bami lapha wasekhomba ukuya umdala inkosana yakhe wathi lona inkosi lena yawonke abantuma inkosi lena yabomzazana bazokhamzela bayachaza wathi wena nkosi jikelele ophethe wonke umndeni wakashende ongayemukelanga inkolo wathi bayoyakela bacele bonke abacela ukuyena obenzela khona kwesephenduke buka inkosi langa wathi lo ilanga lokukhaya ilanga lama-Afrika uthi abantu abakunje makade khanyisa ilanga emini uye kukhanyiseni ebusuku bade khanyisa ilanga wathi lona-ke inyanga yezolo bekhona inyanga yezolo wathi-ke la angeke bakwenze okwenziwa yilona oyinkosi yomndeni okashani ngoba laba amakhosi asezulwini athatha inkosi Bombela uqhubeka afisa isikhathi sakhe lapho ngizokujonga nje okuningi kwakho Bombela wakwenza afisa isikhathi lapho esishiya ngokwenyama emhlabeni yaseyithatha inkosi ngalamalanga yathatha nayo yazofika ebangeni lapho ifiphela khona yaseyikhipha igama ngangikhona ukuthi angizokendaba wathi njengoba ngigane kangaka njena bengithi ngifuna umuntu oyoba yinkosi emva kwami wathi kodwa uNkulunkulu ungiphilisile ukuthi esifini sami akekho oyoba yinkosi aholi bandla isithi inkosi idalazi-ke baba omncane ngoba sagcotshwa naye phezu kwentaba sejangakazi sesiyothembela kuyena ukuthi uyena oyozala amakhosi ayibonge inkosi ngempela afika isikhathi lapho ikhotama khona inkosi bakhumbula abaningi ukuthi babakhona ngabangaba ukuthi ubani ozohola inhlangano maluyejangakazi kwazi wasezobukhosi bakwangcobo ebuhlangene namhlanje ukuthi afika inkosi yakwangcobo seyivula ukuthi hayibo ushayeleni ngayejangakazi wasezidela ngoba wengaphathekile kahle inyanga yezulu ekubeni ayidela ikhishwe ithini ephakameni isesaba ngoba namanje siyisabeka namanje siyisabeka yaphuma inkosi ngayizulu yawuphatha umsebenzi yawakha lo muze sizibona namhlanje wasebuhleni manje ubona umuhlo nje wapheka inkosi ngayizulu intema yenkosi ngayizulu isikuyikhotama kwasekuhlala indodana nayo endlini yayo inkosi ngayizulu ayikwenye indlu yathi manje uthi ngonkosazana likhothama kwaphinda futhi bahlala wendlu ngayizulu unyazi lwezulu ayibonge inkosi namhlanje nabantu abangabazayo ozibona ngathi udukile ithi nje inkosi yakade igama layo yathi lapho yathi wena ungafa ethempelini awukhonga kumina ungafunga kumina uyathi memeza umdluli hali memeza umnikelo ekuseni mhlawumbe abanehlangabezwa ungafa ethempelini ihebo uphume wonke abantu hayibo elakanikele inkosi baqinisa amathambo uzoshona ngodokotela bezikhombisa ukuthi asikho phansi kwenyazi thina kodwa ungazi umuntu uhlaleleni khona uhlalela ngoba uyashiya shawo umoya ifike kulemandla kuthiwa le mandla liphethwa amabhinqa noma amaqaba ungayenza phucuzekile mhla kwakhona ifundiswa liyoba nesiqi wazabuza umuntu ukuthi isiqi sinjani bashaya bazonya ukuthi kodwa njengamanje ngasesiqi kuhlalena liyoba khona umhlaba sekhona ifundiswa ngesikhathi ingakabi khona ifundiswa imfihlo yangaphakathi lesontweni lingaphumeli ngaphandle sikhona isifundiswa singekho namhlanje angithi phela ifundiswa lamanyala akhishwa lesontweni akhishwe ngaphandle emhlabeni wonke amaqaba namabhinqa ekwazi ukukhipha loo nto asekuda ngithethe inxoleko sezulu axole sezulwini engathi ngiyathetha kuba izinto zonakala phambi kwami mina ibanga sengilihambile kuseduze phambili lapho ngihamba khona izinto zonakala phambi kwami ngibhekile
engathi ngakhuza ngithini ngoba hayi ukuthi zonakala ey'nganeni zonakala nathina sibadala okuningi ingane sibonela kuthini and asiqondile kwathi inkqubo lethu sikwegwile ingane-ke ethe mayenza into ethi ifuzise mezokubhida ekhaya fuze ekhaboneni akade sifuze-ke thina oshemba ukuqondile shemba kodwa sifuna ukuqonda laphakathi kwethu kusazohlungwa Mateyu 25 verse 31 uyathanda ukusilandela awulapha siyakhona isibindi siyakhona 25:31 nga isifikile indodana yomuntu inobukhosi bayo nezingelosi ezingcwele zonke ziza nayo khona yoshala esihlalweni sobukhosi bayo obuthelwa phambi kwayo izizwe zonke uleke sithupha lapha sikhona isizwe singakafiki la ziphele zonke izizwe badlala asiko kade sinabantu oyidlule udlule beqala kuzofika lekhaya ziphele zonke izizwe asikho sinegoma nje yobe seyithini noma siphele zonke izizwe yobahlukanisa abanye nabanye njengomalusi ozahlukanisa izimvu nezimbuzi uleke sithupha lapha kulabo abafuyile izimvu nembuzi yahlala esibayeni sodwa izimvu benesibaya sazo nembuzi benesibaya sazo nalaphakathi kwethona imbuzi nezimvu yobeka izimvu kwesobunene sayo yobeka izimvu kwesobunene sayo izimbuzi kwesokhohlo uwele phezu khona inkosi iyawuthi kwabasokunene zanini nina elibusisiwe ubaba enenze kahle phambi kaNkulunkulu zanini nelibusisiwe ubaba nidle ifa lombuso kodwa ifa lombuso enenze kahle phambi kaNkulunkulu elilungiselweyo yilokhu kwadabuka umhlaba asuyele sek41 ngaphesheya kuthiwa lapha ngasokhohlo khona kuyawuthiwa kwabangasokhohlo gedani kimi nina elithukiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane ney'ngilosi zakhe inkosi ikukhumbule ngiyabonga ithi inkosi ngelinye ilanga inkosi yesibili ngamanani uthi Manazaretha mina ukhiye okungena ezulwini usesandleni senu nokhiye futhi okuyise esihogweni usesandleni sakho uyabona uNkulunkulu uma uzazi ukuthi awuphelele phambi kaNkulunkulu kunezinto ongazenzile athi ushemba sizenze eselivulile isango ethi namhlanje wonke umuntu othanda ukungena ezulwini nakangene uzishola wena ukuthi hayi mina ngeke ngikwazi ukungena ngoba ngekakwenza ukuthi livuliwe isango njengoba sinezitha ube nesitha esontweni uma khona umuntu omuzondayo ungamthandi kodwa emgqoke ingulu mhlophe naye la uyazi uNkulunkulu uyazivimbela izulu uthatha lo muntu ambeke esangweni lezulu uthi uma uqhama ukuthi uzongena ufice yena uthi awungake khona usimanimane singezwani ayihlehle mhlawumbe kube ngibuyeke lilanga esegudlukile usimanimane liphinde livule isango futhi uthi ufikele kwehlenje uthi uma ungena ezulwini uvikile isitha sakho engabe la ilungisile lemhlabeni sisaphila uNkulunkulu akakhethi ukuthi ubani omunye akushiwo nemabhunu ukuthi bayambingile first uma ningezwani nje noba mlandingeni ezulwini noma ngabe umuhle wena mhlawumbe kade ngomunye kodwa manje ulixabela zange ngibuyisana anjalo ngithethelelana noba ningene ezulwini ngakho ke umuntu lo edinga sanje
zama ukuthi uma umuntu engaboni ngasolungi naye usondele kuyena niyilungise endaweni esaphila ubusuku lokuhamba emhlabeni awulazi nami ngomguqile zazi zohamba nini nawe awuzazi futhi awufanele masingabisaka ukuthi mhlawumbe emhlabeni lawo bomngcwaba kodwa umphefumulo awazi ukuthi ungibhekephi. Inkinga engiyibonayo kuthina esilahlekelele siza namabibi la imindeni yethu sayigizile ngengathi ngilapha eKenani zolo lokho sakhelene amatende nawo akhelene eduzane yizo insizwa egqoke njengami uthi bona sihlupheka kanjena sala siyibhaba zobaba mkhulu ezazi iphilisa abefuni bene kumbuya yonke into wena uthi umuntu ogqoke njengami nje ukhumbula ikhwama zoyisekhu phakathi kwethoto inkosi ashayeke impondo sayi saziyeke ikhwama sayilahla ikhwama yiyo nje sinosizo sishubeka ngengathi indawo ngikhokhela ngishumane welinye amathempeli ngakhokhela ngabona umakoti ezogoqana wathi baba inkulumo yonke soyikhulumile ngizonithinteka wathi baba wami uyishumele wathi usihambile emhlabeni kodwa manje uqoshiwe ngabe ubekade eqavile kakhulu nami ngiyamkhumbula nami ngikhoze kakhulu ngokulungu ekade yibona kodwa ingazi ulungu enjena ufunde etsheni ngaphakathi ithi uyaphatha isikhwama esiyimbi ekhanda zithi ephethe isikhwama esiyimbi uthi manje uqoshiwe ngabe manje ngenze njani usizohamba uyonyaza lezulu yilo lofike ikade lonkinga kanti siza nemthwalo la ayilahleki ikhwama uzumuntu ethi mina ngekhathi zami engabekwa ubile amathathu welibeka belinye impunga phansi ukhumbula into ekade yenza ngayo ukashashwayele ekuseni ethi siyabhabhadiswa kodwa asazi nenhliziyo yabhabhadiseka yini ngempela yabhabhadiseka inhliziyo ngekho nje kwaphuza amanzi mengene emanzini kake ngiphuza amanzi wayibhabhadiseka inhliziyo yilo ihlale nje kunjalo umuntu ngasikhumbula ngoba lelikhetha lithi phetha abantu abawu-16 angazi ukuthi nje basenganga nje nabaphi abanenhlanhla yokungena esonweni engasanga bayizilanda bashela kuncwadi ethi akusibona bonke abashoyo ukuthi inkosi abayongena embusweni wezulu kodwa kuphela abenza intando ababo sezulwini sesiyayenza intando bashela nje sakhuzwa zonke izinsuku ithi inkosi ithi abantu abezayo kulelanda baphinde kabili kunathi thina sekhona njengoba seseyilento esiyiyona siyofika bafundise yini oyifunda kuthina ngoba seseyilento esiyiyona lento engisho hayi ngakubona uyibona usinjani yini efundeka kuthina ngoba mebona umuntu uhambuka wenza ebhekeleni wazi ukuthi inqubo yenkolo yaleyo kanje kanti usuphumile ezweni likashembe kunento ethile ushembe angasizenze khona incwadi engomsuka ifundi matebele makhona 140 stories of Nazareth yetuga yebusweni akho oyimisha yonke okuphi inhliziyo yena ethusa
ingoma 140. Niyamenywa madodana, nani madodakazi, enimiselwe ukuphila okuphakade. Wozani esidlweni sokuphila. Abasidlayo lesi sidlo banokuphila okungunaphakade, ngoba vusa ngomsha kuphela babe nami eparadisi. Lesithupha mfundisi wenkosi, uma uze wahamba emhlabeni ozange sidle sidlo uyavusa ethuneni. Abasidlayo lesi sidlo banokuphila okungunaphakade ngoba vusa ngomsha kuphela babe kanye nami eparadisi. Uma uze wahamba ungazange sidlo uyavusa. Wathi kubo, mina ngiqinisile, ngingukuphila okuphakade, oyidlayo inyama yami unokuphila okuphakade. Wozani webathengwa, enathengwa ngegazi lenkosi. Lesi sidlo silungiselwe nina, singukuphila okuphakade. Uyafuna la wena njengoba ngifika la emathempeli ngiyithinta le ncwadi. Wathi umuntu Vangeli, ngiyabonga ukuthi ufike la uzokhona ukuthi ukuthulile kumina. Mina lapha esikhathini ngezulu. Angikaze ngingene esithweni. Sengizoqala mhlawumbe ngizama ukulungisela ukuthi bazongena esithweni. Uyakhumbula ngazulu hlale umnyaka u-18 kwaba uthini umnyaka u-16 namhlanje sonyazi uzothi kodwa angikaze ngingene esithweni. Naphakathi bakhona bangazongena noma ngingikhombha ngemini ngoba ngosomsambo ngimkhomba, kodwa kusela namhlanje ngiyakaza ngoba sosibuyise esihlabeni uma sisiyabuyisa ngathi usacindezulwa amatshe lapha awunavuka khona. Siyakushisa yonake konke ngelinyanga kukhona umfundisi waqhamuka ezweni lasentsha cishe ukuthi ngakomdluli umvangeli qhamuka khona eza ePhasikeni ngakwaMasha. Unengane kamakhelwane yaseyigulile iminyaka ithandazelwa isiwa ezinyangeni ingasidli. Ubombela wabona kuqala lomo wayesebantu abamshana umgwaqo ephakameni, oshana umgwaqo lo oyibhuqu ngaphakathi ozophumela umgwaqweni omkhulu ngaphandle. Wathi khona into yamezayo enhle, kanti uza umfundisi. Abazali balomntwana nabathi mfundisi, njengoba uye ePhasikeni kwaMasha, lo mntwana uzomthatha umbeke esangweni lasephakameni. Abantu basephakameni balesihawu bazombona ukuthi uyagula, bamthatha bamfake ngaphakathi bamthandazele. Uyothi ubuye ePhasikeni uyolesesendile ube sokubuya naye. Sithembekile nje ukuthi siyasindisa uNkulunkulu wethu ushembu nyasiphezulu. Kodwa uma sesenza izinto ezimbi kusekhona ukuthembeka kuthini? Uthi lo mfundisi wathi efika esangweni uthi wangavuma ke umuntu ayishiya esangweni ngane wangangena ngaphakathi kwakhona amatshe phakameni laphana emabele phasi isango elingana nami ngimile. Uthi wathi elathi wadlula kancane uthi wezwa kwakhona umthwalo owalimvakishana wathi qishi. Uthi wezweni uleshawa umoya wakhapheze wona ngaphakathi. Uthi mefika phenduka ethi ebheka lento ekadiwa kena wangayibona ukuthi kade kuwana. Esehlala sakugombela laphana wathi mefika sakubona umfundisi. Wathi yebo ncimbe inkosi. Wathi indebe yiwa kuwena esangweni. Wake wabakaza wazi ukuthi uJesu ukwazi ukubona imfihlakalo. Uyaqala ukuthi lo muntu umfundisi omnyama njenganami ubone ngani ukuthi kadiwa esangweni. Wathi mina ngizwile ncimbe inkosi. Ithema yiwa lento ngazizwa ngikhabeza ngena ngaphakathi, ngazizwa ngilula ngishawa umoya uthi bekumthole izolo mfundisi. Bekumthole izolo. Uma usazithanda izolo uyoyithatha msogoduka. Kodwa noma ungasayithandi uzoshiya. Abangesayo ePhasikeni kwaMasha waphamisa isandla wathi abengithi ngaJesu ngifike uJesu ngekhethe kwasephakameni. Kodwa inhliziyo ayishintshanga. Umuntu akakhiwa kaningi umuntu. Ikhona insizwana beyigqoka ijazi ngaphezulu kwelami
iyakade nginyanga hey ngishoni kushembe lapha kodwa baningi abantu abase baqondisa ke umshizo abantu khona kumele ushishizo wamo lapha emotini mina ngaseshamba livulisa ukuze baningi ngabase balungisile la umshizo ngoba akanasanga lutho useza nento le ungena amakhehle kade ebambiza impelo aphuthi uyikhali aseze kuyena ukuthi manje afuna ukushaya esontweni ushulekile ngale ngaphandle uzofuna ukushaya lesontweni namanje basekona abantu abajala la ekhona alibekwa ibhadi kuphela ufingele isibhakele nje afuna ukushaya ngamanje khona lesontweni wembethe ikhisa lakubo elalibashaya abantu ngoba yena kaniyeka isandla alethulanga imithwalo elalekade yithwala njengoba sina nje sonke sithunyiwe imindlela yasemakithi kuba sizoyenzela okuhle phambili kweshembe kodwa masibheda khona umfundisi wakithi azomkhumbula baseNingizimu umfundisi uDuma ebekuthi makuthengwa inkomo zikaMashi njena mboyeni ngayiqoqa emaplazini inkomo zishaka inkomo kudliwe kujatshulwa ezazimalunga elamakhulu izuzi intanda uhambe emhlabeni wafika wamemukela ushembe wamfaka ezulwini uthe ngathi kusuka nehlobo lesikhandi phakathi kwekhabani bethembe ezinkamisa kanganeno yasephuma nganyaka umfana kuphela wayo eThokati yabuyela ngale kuba sathembe ezinhle usefika lona umntanami wazongikhipha ezulwini ushembe wayengithambile wangifaka ezulwini kodwa mina kusumhlubukile ushembe lo wangempela wathatha omunye ushembe engenwa ngempela wathi ushembe semkhiphile ezulwini aphilanga mfana wakushesha hambe semncane usekhiphe abazali bakhe ezulwini lo wenzayo ukwenza phambili kweshembe uthi abakini basekona ngoba simphikisana ushembe akaphikiswa futhi kuyo yonke into sikuyicela kushembe akasho ukuthi ngokale ngithandaza kuqala ngicele komunye uNkulunkulu ukuthi akakunike yona konke kusesandleni sakhe uma uzoyithola into uzoyithola uma ungazoyithola uzoyithola Ngikhuluma ngoma ngaye wakhithi inkosi wahlala ekhaya wazwajwayela impela kushongo ke ukuthi alande manje bekade imphethe wazwajwayela impela ukuthi asejwayele namanje na sengifundile konke kanana uyesefisa ukuthi babamkhulu sengathi akahambe emhlabeni ukuze kusale kuyena othatha intamo babamkhulu wavalile isezwe ngithi Mzumbe khona ingoma ekade ishona edosa lakhe ukuthi ethese kumazwe ngamazwe uma inkosi ivuma sophinde sibonane uma ingavumi siphinde sibonane ngeza umhlaba lapha ehamba khona ngenyawo ehamba ukuthi umfundisi waqalvalelisa sifana lapho sihambile manje mina ngisengakwazi ukuyithatha intambo manje ngiliphathi ibandla nalapha phakathi kwasekhona kanjalo abangenwa umoya walo mfundisi uthi uma ubushembe umbone njengomfowethu ukuthi mangasahamba umfowethu lo uyazizwa ngekuthatha nami igama ithi inkosilanga ithi lelibandla labanazareta wathi imfene ewephatha wathi usithi ushembe kuhlabishana usithi ushembe kuhlabishana ayikho imfene yakumunye umuntu ngesiphathi libandla wena mfene nje ukuthi uphatha langathile umfundisi inkosi yamthatha iyala endlini esonto ephakameni indlu esonto ephakameni angazi noma umakhumba amanye wocishe ngayo makhwela kumamala kodwa wayethi umuntu methi amen kwakuqalane ukuthi amen ngenxa yakade ibazihayo zazihengiwe inhliziyo zethu zihengwe usubona inyani sebadeleni ethi mfundisi khombe yakhe inhliziyo zazi imana abahlukene ezinye zimnyama njengethayile moto zichaza amashule ezinye zibovu ezinye zombala omuhle uyibona inkomabe uyihlala kodwa ikhiphe igazi imali ikhipha igazi nenhliziyo yakho ingabe namashule ezasenjalo kwezinye inhliziyo babona amakhosana awajala ukuthenga inyama kwamasupermarket uyifikile ezinkukhu ufike ezinye inkuku ezintshe njengombala werama ufike ezinye ngathi ziphiqwe ngobhitruthi leyo ngathi phela ubhitruthi kuwe sekuyifele leyo
yasiyashutha ukuthi nayita ifuna imali ayashikwa ayibisi kakhulu yona uthi asijalo ngihlose imali abantu uthi akhombisa ngathi zintshintshisa hamba bazophuma enzansi naye fundisa kombizo yakho wabuya uthi wathi yabona mfundisi nanti inhliziyo yakho wakhombisa emnyama eqhaza amashumi wathi ungasungayilahla inhliziyo yomntana ngeke sibone ngakwezayo uyena engikhuluma ngayo ukuthi wefuna ukuliphatha manje uyena lona wenza isigameko emikhayidini ngikhumbula ngakwakwini emgaqweni kwakuba uyena wenza isigameko ejahekona ukuthi amguli uzobhekela ukuthi kuhlala yena ungazikhohlisi yena kuhlala nje isihlalo asihlali imfene sakwashembe kuphela ibonge inkosi Yeah. sengqoqile unyaka lezulu ngelilanga sesibanana lana lihambe sosemendela ngaphesheya lo muzi othi nali namhlanje usathi sokwehliso semende khona ngabona phindwa impela ngasesangweni lithi yabona lo muzi ngwakhala namhlanje abantu amhlophe mesefakwe ekhaya umqala umuzi ukwakha iyehlala imbuzi ikuthathele kumcaka ukufaka inyongo khona bese kuchelwa manje ngelonto asenjengethempeli wakho lapha ekhaya nje mangifundisa emhlanganweni mina kaJulayi ngokaJanuwari ngithe bushembe emasangweni bekodwa umsana khona nasecabeni uma umuntu ethi uzoganga ufika inhlaya esangweni abone ukuthi ubhala ukuthi banganisha ubani ukuthi tumesana uJehova angirathena ayibomabelenisha nimfani khona egcekeni ngoba yini ukuthi usike kusekho mshini umhlaba kodwa umenza sekushebe njengoba namhlanje sesiphatha ibhamu namhlanje abaNazaretha abulawa ngeibhamu isibhamu besingalibulali eNazaretha kodwa ngenxa yokuthi sesiziphethe nathi kungako sifa nazo ibhamu ngoba isibhamu asimvusa umuntu mayelele ngisho nasifana ngaphansi komqamelo uqhamuke mina ngesiphethe sami ungibona ukuthi ngesiphethe wathi uyabhonga ukuthi phansi komqamelo ngikushaya naso kodwa ngishemba kalali imini nosuku isibhamu siyalala makufika wena siyalala nawe uyalala kulelo sona asikusizi ngalutho namhlanje giza amabhilifesi uzophinda ukuthi shawe lesibhamu ngoba nawe nesakho siphethe ihlazi singene phakathi kwethu namhlanje mangizwa osidinga amakhasana bengixoxela bathi lapha phakathi kwethu sekhona iy'nkabi sekhona abantu abagadiwe abantu abagadile ukuthi nangathitho sibanibani lo siyisitha sakho ngaphakathi esontweni lize ningilamlele mina kwathitho sibanibani awukuthi ungani ekhaya noma uhambe kwezembangazo linyoni ezibhekane ngaphandle ufuna uzola impela ngaphakathi ngelilanga iprinsizwa ngithi la yasesimbulweni ukhumana uney'ntwana ey'thileka ayiphathayo zokwakhiqiza amadoda natha imali ngishozayo ukuthi kwakhiqiza amadoda litho thimbo kuyena ngiyenza ukuthi akhona osiza lawo amadoda iwothi impela baba kunjalo ukhoshela impela walabo kunento ethi asiza nayo uthi yabona konento yakho ewusizo kubantu aboya abantu ababoya kuwena ekhaya noma ube nendawo yakho lapho bekulinda khona ngoba uzoyidayisa la ngaphakathi ubantu samina wonke umuntu olana uze kumina mina ngiphilisa ngezwi namanzi namafutha uma unento yakho oyiphethe wena ungaboyidayisa la ngaphakathi esikeni akuboya kuwena ngale ngaphandle uyoyidayisela khona namhlanje sinezangoma esesemthethweni esesiza abantu la ngaphakathi athi umuntu noma sebhabhadisiwe umbone egqizile ukuhlala kufakayo khona umuntu ngoma uyasebenza ufuna ukubhulela thina ngaphakathi thina sihamba siyekushinde siyobika iy'nkinga zethu athi anoza kumina ngimqaqela iy'mpilo zethu esho la ngaphakathi engasho ngakungu lapho eqhamuka khona ophazamisa ushayela emsebenzini wakhe khona abantu ongababuka bathenge emasindula abaqave kakhulu ngomlomo ukukhuluma kodwa uyafika kwakhe kunesigodlo sezangoma
futhi wazi kakhulu ngaphezulu bonke abantu abakhona la kodwa umuntu amlalele kahle ukuthi sikhona kunamaxhasa khona ngisho ngakuma ndini ngothenga uhulumeni ngoba yini yakhona leyo ngiyayazi verse 26 nayo wena thanda ukusilandela lapho siyakhona anoba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu uhlukanisiwe nabanye abantu wena ukhetha bonke inkosi nje sokuphumile kuyo yonke into yomhlaba uthumeshela nje kuphela ukuba nibe abami uma owesilisa noma owesifazane ewumlozi noma isanuse akabulawe impela ukuzosingcolisa akhandwe ngamatshe uzosingcolisa kusonke fika zonke itafotakha zakhe hathi inqoba namaselesele wokuzosishisa bona uzosibanda kaShembe igazi labo ngiyakubuzwa phezu kwabo kungasono naso igazi lakhe lophinde lize phezu kwakhe uzosibanda kaShembe ayibonge inkosi ngiyaqoqa ke nabanye inkosi sasezixoxa asixhume Shembe uShembe akaswele lutho unako konke unyazo lwezulu luphelele linako konke alidinge lutho alilekelelwa asibuyele enhlonipheni isiphelile inhlonipho okuthina usuphele nonembeza nomthetho usubika indawo uma ukhuluma esontweni njengamanje bazamsola abanye bathi besethini basakhuluma kanje ngoba yini umthetho sokuyintandane akusakhuluma ngomthetho abanye abathekeli babonke bathi soke size umthetho ke namhlanje akusakhuluma ngomthetho sesimasuka nesigcotshiwe awulazi abahle yazi ngiqhakahle ngiklini banqoba abantu banqoba emoyeni ngoba uyincangela kona ukhona ukuthila ukuthola kubona nazilibona manje ngishika njena futhi ngiyabazisa nabagcotshwa uma befika abagcotshwa ngibaphatha kahle kama saphelakani fika yona akazaye kusuku noma umuntu oniyenza ikaka yabona mina ngingangani umama wasungana abangani bayonisa ngoba noma enza iphutha kukhulu umkhuza ukuthi uzophela umngane phakathi kwenu abanye mase ngifemela mase khaya khona ukukhuluma abangani abakathi uthatha abantu bayangani ngimi nje ngithanda wonke umuntu okhona makuphuma inkonzo langiqonda ukuthi lapho ngihlale phansi khona ngitshisa inkolo yakhe inkonzo yakhe phephe nomuntu ukhala ethi ngihamba ngesontweni engayalwa ngakho mhlangifika manje ngikuthi amadokotela emkhokha linda ozofakaza ngento engahlangene nawe uzongena nje ngaphakathi kaShembe wazinde ngaphakathi kaShembe ezingadingi wena ithi inkosi lana abantwana engibazele kwathi abantwana bangumshanelo okushanela izibi yethina ngihayela inkosi weshiki ibhanti bakhona ukuqhengelana bekhona abazobaleka bayibona uhlangothi ngoba bebenza ezoziphazamisa enkosini nekhona uthi abantu noma umshanelo uzoshanela izibi unkosikazi uma umeshanela izibi mase zikhiphela eminyango umshanelo wenze njani wathi umshanelo ubuyele nje izibi ukhiphela eminyango iye umshanelo ukuthi ubuyele nje ulinde eziyizinto zokuthi umshanelo uthi umshanelo ngabantwana ke wathi labantwana wathi wahalanda ingilosi esulwini bazozalwa unkosikazi emhlabeni isona sinamatheli bona uma wenza isona abantu ududene nabo zonke izono zenza nabo zinamathela kuwena bona sinamatheli isona bona abantwana bakaShembe boniswa ithina
ingova november lesontweni abanye inkosi ilamalanga ezivela imfihlo eziningi kakhulu ezinye nanifunda nazo uthatha ubungane ukuthi wakade ufunda naye uthi mase kuthiwa kuhlale wena esihlalweni ngakusapota mina ukumemela nabanye abanye nomngeni wawo ekaqaniswa yithina weza la ekhaya uhluphekile umngeni wakini uhluphekile basazalana nawe namhlanje uzoxova umuzwa kaShembe lo nosaza yobona la nje ngikhambe mzumbe ngathi mangifika ekhaya isuke mzumbe ngisusenhlala khona ngafika lo muzi inyanga izolo yasekhaya bakuthatha kancane ngafika ngabamba ngeke imisebenzi yonke ekhaya ngilambile ngenakudla hamba nezingane ngiyophaka lapho phaka khona waqala ngenkosi uthi ngoyinkosazana ukuthi umuntu ube khona into ethi ayikhambezwayo kanti mangiqedile kade khona lapho ikade isikwelana nasengihamba manje sekwenza kade ngivayele isikole ngihamba ngekhaya ithi umthetho wakho wena uma waqeda umsebenzi wakho ubuye ekhaya ngingafana nenkosi kubantwana ekhaya abasikhipha lokhu kephanisha nini ngithathe lona umuntu ozokakhela indlu ekhaya njalo ngesonto mangithola ukuthi ngitholile ngihambe yokwakha indlu ekhaya wazi ukuthi maphela umuzi ngiphandishe ngiyoshembe lento uthi ngala kade liyenza lisinika kakhulu imali yaze lo mathe ijela yona wakhe umuzi lazenza moshe yonke into siyakile siyakhanje umuzi ongena kushemba ungolusi ngiyabonga makosi engafuni khona ukumbuka kodwa ngiyafuna ngiyangcele bantwana benkosi laba abahamba angathi ngaba isithombe esihle kuthina ngoba nihamba noShembe imithetho yonke uShembe ayishayayo iwele ezandleni zenu funa masibona nina sithole iquality yomthetho enokuxosha kuShembe zokinsuku ngoba mawuke wenza into useduze kaShembe ethanda ukuphambana umuntu ofika kule bandla uyathi lo muntu wavela useduze kaShembe lento engimbona yenza iyona ngempela kanti soyaphambuka kulokho lokuthatha nani sasikade sinobhengulana ukuthi umthawuzana ukuthi umuntu yakhuluma nathi manginaki mina mlekade ngasha kade ngasha sengumloda mina lonke ngikhuluma ngamnaki mina ningavuma ukushabelana nibambe indaba kaShembe ifundise thina ngoba abantu abezihamba badinga ukufundisa umthetho kaShembe ukuthi uhanjwa kanjani la ekhaya uma kuphambuka thina yini abazoyifunda thina uNkulunkulu okhuluma laphi uma sewubekela umthetho inkosi ngaphezulu ubeka kuthina sihamba phambi kwabantu uba sewudlulisele kubantu esihamba phambili kwabo uma unakala kuthina umthetho uyokuzwa kubani uma umfundisi oyifundisa wena ukukhuthala uze abantu babonele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu akusetshenzwe nomsebenzi kaNkulunkulu ufanele sibonele uthi yena befundisa isho ngamabovu ibhanga ngamabovu ngizama ukucabanisa ukuthi into nento yenzayo azi ukuthi kufunda incwadi kuwena wathi cheze usulonile igama likaShembe Nkosi yamakhosi yazizulu ngiyabonga umakhona ngamshayise khona Nkosi umthetheleke uma usuqoqile ukhuluma mhlambe ukunye kusephumela ngegebhu mhlawumbe isikhathi uyashayisa sophuma eceleni cela ukhumbule Nkosi yamakhosi impilo yami yinhle cha imozebeni ngaphila njengalutho kodwa ile sethanda ukumphazamisa amadolo ngawuthanda kakhulu umgidi uma ngiwe pheshe eKhenani ngihamba kanzima ngiyakhona kanti lapha ekhaya bafika abafowethu bathi mfowethu sicela ukuthi usenzele imbuzi uzoShembe asinikwe imvunulo yethu basikwathi moyo ogida sigide nawe ngoba le mvunulo nawo njengamanjena ugida namakhehla kuphela thina sikwazi ungena ugidini angazi ukuthi makukhona mina bazogida nobani njengoba namhlanje abantu abaningi abasathanda ukugida namhlanje umuntu seyangesonto kukhona izihlobo zakhe nabangani bakhe makumele uzogida phakathi nezinsuku nje ufika abantu beyiphulele nje egcikini kodwa abantu bakini bayawubukela umgidi ngelinye abafundisa lokwazi sitshela izikwazi kwenye insizwa sibonakalisweni ukuthi safesa nje ucansi lazo phansi sahlala kwase kusukume
Tata umtshela nje kula nje emgidini ikhona ingane yakho egidela. Sadle sacha ayikho. Phuzo ukukeza ubani ingane. Manje usifuna senze ukukeza ingane. Akusukela kasoma sayibonze. Njengoba ungasagidi laba ke bagidile ngoba. Njengoba ungasangena esibhedlela bakini basithela ubani sithi. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi namhlanje intaba yakho ngikhumbule ikhehla elenza abantu abambili bangephosisa isopho. Ngiyacela Nkosi uzobe khona nawe wahlanganisa amakhehla kithi namba mhlambe kahlambulukile kahle wageza Nkosi ahlanganele igqoko ezolenzile ebambeni besandla asamukele izinhlanhla nezosizo. Inkosi ngosenzo.